urugendo rw'umuhamagaro, urugendo rw'umuhamagaro, urugendo rw'umuhamagaro. Ni urugendo rw'umuhamagaro wa Marie Esther Murebwayire uzwi nka mama w'amahanga. Icyiciro twinjiyemo, buri wese wumva kandi akavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi agomba kumenya iby'uyu muhamagaro umuja wa Yesu Kristo yahawe birebana n'akarere k'ibiyaga bigari. Kuri iki cyumweru tariki ya 9 z'ukwa kabiri 2025 ku isaha ya 3 z'umugoroba z'i Burayi, umukozi w'Imana arakomeza kubivimuzi atugezaho igice cya kabiri cy'urugendo rw'umuhamagaro we. Azakomeza kandi abagezaho umusogongero ku mateka mashya mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko biri mu mugambi w'Imana. Tega amatwi wumve, umenye, usobanukirwe iby'Imana igushakaho. Muhawe ikaze, Yesu Kristo w'i Nazareti abaho umugisha.